नेपादेया कला संस्कृति तजिलजी भाषा साहित्य चिगो मसिका ख लिथुकी याता हे मका तेगु चोछेगु नाप संरक्षण यागु ज्यान छिगु हे ख लिथुही ज्यात मदिक थगु योगदान बियाचना दिपि हने बहपि नेपाल भाषा ख्या व्यक्तित्व बना वेक पिनगु हे नुगा दुनिया खला ख नेनिकाने यागु निति जी शकुन्तला चपाछे वेगु ख ले थौना छम पहा चपाछे छाइदि थुंकु कुदु वेक नेपाल भाषा ख्या छम ना जाम ले नेपाल भाषा प्रति मायामती नयाँ दिमा छम स्रष्टा सम साहित्यकार जुयादी नाप नकतिनी नेपाल भाषा एकाडेमी या नुगु ज्यासना पुच पाखे वेक सदस्य सचिव जुयाना दिगुदु पक्कै न चिसा थुकमा याना दि तुमको हेजीमा वेक जुयादी डाक्टर पुष्पराज राजकर्णिकार वेक छम साहित्यकार छम समीक्षक न जुयादी नाप ना जाम छम कवि न जुयादी छास वेकै तना चपाछे लसकसया डाक्टर साहबसित चपाछे लसकसया नजना हजुर नकतिनी नेपाल भाषा एकाडेमिया नगु ज्यासना पुछ पाखेची सदस्य सचिव जुयादी गुदु उके नीति युको फिन्तेना देशना जना ठाउँकने चाहिँ छुके व्यस्त खछि जी ठाउँकने चाहिँ ठाउँ चाहिँ लजगा भरि उके चाहिँ व्यस्त जुल अच्छा नापा चाहिँ भाषा साहित्य चाहिँ क्षेत्रीय न भरि जयना बिचन जुल यदि उकेन चाहिँ भरि चाहिँ व्यस्त जुल हजुर अले एकाडेमी या चाहिँ विभिन्न ज्यामध्ये एकाडेमी ठाउँकने चाहिँ नेवा सांस्कृतिक ज्ञान कोष्टका चाहिँ छौ देखियो टरौँ चाहिँ परियोजना चाहिँ झाका चौँडु अहिले वो ज्यान चाहिँ संलग्न चाहिँ दु हजुर गु ठाउँ छि सदस्य सचिव ज्यादी गुदु 30 वर्ष दैतेङ गुदु नेपाल भाषा एकाडेमी इतिहास जिसा स्वेमला दासा नेपाल भाषा एकाडेमी नापयो स्वापु छिगु गफ्लिने सेन्दुगु खवस गर्न कना दिसले नेपाल भाषा एकाडेमी चाहिँ जी न्यू कार्यकाल दाभरि जायादु न एरियो चाहिँ खुरनेर चाहिँ वो न आन चाहिँ सदस्य सचिव जिम्मेवारी चाहिँ उयोहरु ओके नेपाल भाषा मंका खलले जो चाहिँ स्वापु चाहिँ खुनाजुल गाडाले सरी जी नेपाल भाषा मंका खला डाला त नेपाल भाषा एकाडेमी एकाडेमी चाहिँ सक्ले चाहिँ नेवा चाहिँ त्यो निम्ति मरेका म छौ चाहिँ संस्था खट ओके वो संस्था या ज्या गतिविधि बारे चाहिँ जी नापान सेना चाहिँ सिउ खट ओके ठाउँ चाहिँ अभिरुचि डुन जुल तर संस्था चाहिँ जी संलग्न चाहिँ अबले मरु तर लिपा मल्लके सुन्दरजी हजुर अबका चाहिँ सदस्य सचिव ज्या झाला चित्ररञ्जन नेपालीजी चाहिँ चान्सलर चाहिँ ज्या झाला र वो कार्यकाल चाहिँ जिन चाहिँ उके चाहिँ कार्य समिति चुना दाभरि ज्या ज्यान ख अहिले कृष्ण सुन्दर मल्लजी त्यसमा चाहिँ मल्लके सुन्दर नाथाई अबका नपाई जिउ चाहिँ भाषा खेले चाहिँ नापा ज्याना उयो चाहिँ पछि टाको चाहिँ इतिहास चाहिँ डुजुला आठो यही महानगरपालिकाले नेपाल भाषा छेली डुरका चाहिँ उसले केशव स्थापित चाहिँ मेयर जुबले छौ चाहिँ वो निर्णय याउ ख वो निर्णय चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यान्वयन एक मबिटा सर्वोच्च अदालतले मुद्दा टल अले चाहिँ वो चाहिँ छिटो मुद्दा बुकुन जुल ते मुद्दा गाए र वो जसले चाहिँ छौ संघर्ष चाहिँ जुल वो संघर्ष याटा चाहिँ उले नेपाल भाषा संघर्ष समितिका चाहिँ छौ सोङुटु उके चाहिँ मल्लके सुन्दर चाहिँ उके चाहिँ संयोजक अले जी चाहिँ उके चाहिँ उके न डाँभरि जी चाहिँ मला अनलिपा नेवा डब्ल्यू मल्लके सुन्दर चाहिँ नयाँ ज्याबोल अले वो कार्यकाल उके कार्यकाल अन्न जी चाहिँ कार्यकारी सदस्य जुल ओके वेकरमा चुनाव जैनले चाहिँ जो टिम चाहिँ चौकिसमा मिलेजुर गाडा हाम्रो हजुर हजुर ज्या चाहिँ जुन चाहिँ ठाउँ कथा चाहिँ यानारी जुन चाहिँ महसुस जुल र वेको चाहिँ सदस्य जुले डाँभरि निम्ति जित वेकन चाहिँ चुनवीरका चाहिँ डाबले जी चाहिँ छौ चाहिँ टिमे ज्यायो चाहिँ वेकनमा टिम मिलेजु जुन जिले एकाडेमी न ब्राह्मण जुल उपाखे चाहिँ एकाडेमीकै छिकुपति स्वापु धको जुल
आयोपट्टि कार्य योजना छुदु छौ सांस्कृतिक शब्दकोश बृहत कोश इन्साइक्लोपिडिया नेपाल भाषा सांस्कृतिक ज्ञानकोश गुतका दया दिल ओके ज्या गन्ताका थिएन गब्लुताको पोवनी जी ओ बाहेक आ नुगु ज्यासना पुच यागोपति योजना छुदु ज्ञानकोश ज्या चाहिँ वो चिरौँ जम्बको हजुर पछि ठाकुर ज्याजुल एजुन्डी विटर चाहिँ कमसे कम मेउ चाहिँ निर चाहिँ लयजु चाहिँ अनुमान दु हजुर मेउ निरे जुन चाहिँ वो चाहिँ पोवनी यो कोमनोट परिचालन या माउडो के चाहिँ अनलिपा मेउ जिमसँग चाहिँ म सोसियन जनो चाहिँ झिटा चाहिँ नेवाटो चाहिँ समाज दुने नापा प्याखौ चाहिँ तरौया चाहिँ भूमिका चाहिँ दुख हजुर दबु प्याखा जिबी चाहिँ दबु प्याखा चाहिँ किनिपि अझ चाहिँ अब प्याखा किने निम्ति चाहिँ टले चाहिँ दबु चाहिँ देखाटै पि हजुर मखला उले महत्व बिहा विचरो चाहिँ बिरा आ यो लिपाउ दिने चाहिँ ल्युने चाहिँ राणा वन्छौँदु ओके कारण चाहिँ प्याखा मेमेउ चाहिँ स्वरूप चाहिँ प्याबोल जिफुकरकी चाहिँ सिनेमा यो खजुल मलाई धेरै सिनेमा यो खजुल लाती मोबाइल डेटिङला सर्ट मुभी जमाना होला हजुर अझ कारण जिफ हो तर न्याउजुसा उइटो चाहिँ लेङ्गाटेमा संरक्षण यामारी हिसाब आजिमसँग चाहिँ छौ चाहिँ यात्नो ज्यामध्ये छौ नाटक विधायक गेना न्यनी किरियो हजुर 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 एक नम्बर चाहिँ दुई नम्बर नक्ने छिसा प्रसंग हेन ढुङ्ला कि छिसा नापठे चाहिँ ट्रेउ सपो पिकाउ जकै याना चाहिँ छिसा आठौ साहित्य संस्कृत चाहिँ लेङ्गाटे भयो मखो उइटो चाहिँ ठो डिजिटल चाहिँ जमाना ओ डिजिटल दाप चाहिँ स्वापु चाहिँ ट्याप कि माल मलाई छिटो चाहिँ गेना पनि न्याउ नि माल घरकी नेपाल भाषा एकाडेमी चाहिँ उल्मेसी किताब पिगाउडु उइटो तर छौन छिसा चाहिँ डिजिटलाइज जान मर्ने मला सुनानो किताब सो स्वयं मल्लासा चाहिँ इन्टरनेट मल्लासा चाहिँ मर्ने मला एजु जुन चाहिँ आठो साहित्य संस्कृति र गैना ठो चाहिँ प्रवृत्ति नापन सकियो ख मखला आजसम्म चाहिँ नेपाल भाषामा चाहिँ साहित्यकारी विषय चाहिँ चिसा सिकिमा लासा चाहिँ इन्टरनेट माल लासा प्राप्त मजो आयो अवस्था मखला चाहिँ सो मेरो जरियो चाहिँ त्यो डिजिटलाइजेसन चाहिँ प्रोसेस चाहिँ इन्क्युट हुन जिमो चाहिँ सो विचार ख अरे सोङु खदियो चाहिँ झियो चाहिँ साहित्य बारे पिनी पिनी चाहिँ विदेशी मोनोटेसन चाहिँ जायाउडो मखला योर्डान बिउडो मखला अझ पनि चाहिँ बारे न चिसमा चाहिँ छुयापै याउ र नाप्न चाहिँ आटक चाहिँ गुल्न चाहिँ एकाडेमी जैन रियो ठाउँ चाहिँ दुनियाँ जग्गा छिपी चाहिँ ठाउँ नेपाली लागा चाहिँ पिनी उनीपट्टि चाहिँ बिना पनि सफै टकै न चिसमा चाहिँ गराउन चाहिँ सोनिगम पिनी सोनिगम हो नेपाल देश आहे गडकी चाहिँ ठजौ चाहिँ एकाडेमी ठजौ चाहिँ भाषा साहित्य संस्कृति संस्था थियो मिमे डिसेना डेफु मलाई बिना पनि स्वाफु चिसमा चाहिँ स्वाफु चाहिँ त्यो मतलब इबिना खाली स्वाफु एजको त्यो कम कि उके चाहिँ यो साहित्य संस्कृति गेना चाहिँ ठका पई उके चाहिँ स्टोर एटा गेना ठका पई गुणस्तर गेना बढ्या पई अझ खजना दु ओन चाहिँ बिचान जनो जुल ओके आजुफु वो चाहिँ थुरै छ इमुक साहित्य त झियो भाषा अनबाड्या वा झियो साहित्य चाहिँ मे पनि भाषा अनबाड्या अझ जना जिफु मलाई बाहेक चाहिँ अहिले आठो एकाडेमी याना बेचौँ गु चाहिँ जिम्स नेवा प्रज्ञा चाहिँ वो असी पिका व्यञ्जनहरू पत्रिका जर्नल पिका व्यञ्जनहरू उइटर्न चाहिँ कन्टिन्युटी भ्यू र मे पनि छौ चाहिँ एकाडेमी चाहिँ समस्या छुराहरूले एकाडेमी अप चाहिँ ओके डुजपी उमेर बन्नुको पनि अप डुकने जुन चाहिँ आउके चाहिँ हजुर नुगु पुस्ता त गेना हेउरियो न चाहिँ सोचे मेरो सोच हजुर गु ज्ञानकोश देख्यो ख अपुगु मको तका चिसा धाय दिला अझ न निद पिमाली तका धाय दिला गज्या गज्याको हाथा त चाहिँ वया चंगदो थो निर्माण यागु नीति देखेगु नीति दक्षिण चाहिँ छौ चाहिँ हाथे रियोला चाहिँ उगे त निम्ति माउ चाहिँ मनोटो चाहिँ परिचालन या ख आठो चिसा चाहिँ यानो जारियो चाहिँ यहाँ महानगरपालिका यो चाहिँ ग्वाली सीमित चाहिँ स्रोत चिसा यानो ख मखला एजुन चाहिँ मनोटो परिचालन या झिला आटको चाहिँ नेवा भा साहित्य जेआइपी देपी छौ सेवै भावना जेआइपी मखला एबी चाहिँ
पारिश्रमिक बा कमायो हिसाबमा चाहिँ यही पनि मको यो जुन जिमसँग ठुकै चाहिँ बजेट व्यवस्था जान बोले न वे किस्म योको चाहिँ तेपा चाहिँ मटसे ये मोटरसँग चाहिँ सेवा भावना जाई रह्यो चाहिँ ख सेवा भाव मोटरसँग जाई जोडो तर सेवा भावना जको जाई कि बोले अथवा चाहिँ गुली चाहिँ पारिश्रमिक चाहिँ मोटर त डिजर्भ या सम्बन्ध चाहिँ ओके सम्बन्ध जिमेसन मिठा ज्यासा चाहिँ गुली चाहिँ आम्दानी आयो ख ओसिया म आम्दानी चाहिँ जाई कि बोले निश्चित रूपमा चाहिँ वो जे चाहिँ प्राथमिकतालाई मकम बनायो प्राथमिकतालाई मको एजुले चाहिँ छिसँग चाहिँ मोनोटेर चाहिँ टाक्टै नाचुरमा चोकी त नि यान्चुरमा हो के मनो चाहिँ परिचालन या या ठुके चाहिँ छौ हाठ्या ख आठुके ह्यामेन न चाहिँ या फयो खनम भएको वो विषय चाहिँ सिउपी बिगिपी माला मखला ओ या माउ चाहिँ छौ हाठ्या दो गुछिसँग दया दिल नेवातेसँग चाहिँ सेवा भाव जाइना चाउँदु लेता ज्यामी कथा याना चाउँदु अलि मेगु ज्या नाप नाप छौ विकल्प यो रूपे जक थो ज्याखे चाहिँ संलग्न ज्या चाउँदु गुख कना दिल छ्या नेवाते त चाहिँ लेता ज्यामी कथा जक छेला छ न छ्या वेकपिङगु ओ क्षमतायो वे ज्यायो चाहिँ उचित कदर मजुल छ्या जासा ठाउँ कने दयुपति लेता ज्यामी जक जुया चाहिँ ज्यापु मनिको खनेमरु गुछिसँग दया दिल प्राथमिकतालाई मखु वज्या दिगु इले नगरपालिकायुपति आर्थिक गुहाली मोजुगु खासा झिनिवातन एकु धनी तदु व्यापारी तदु वेकपिङ के थो विचार तयादी दुकी मरु छिस छित गुहाली माला दका छु दयादी वेकपिङ यदि तयादीगु खासा चाहिँ ठुके चाहिँ जिमसा गु मनोट चाहिँ परिचालन या ख इम त सिटकै जाइगु चाहिँ बिचा महिना का सिटकै ल मखो हजुर हजुर छौ पारिश्रमिक चाहिँ व्यवस्था दु त जिन रिस राछ वेकअप पिनु म्यु जना प चाहिँ दाजना सोबले जि मका मे पनि खसुला जिउ जिउ ठाउँ खलाउ खसा जिउ चाहिँ ठाउँ प्रोफेसनल गुली चाहिँ आम्दानी जिउ ख उली वो ज्ञानको चाहिँ जैना जिरो चाहिँ प्राप्त जिउ पटि मखो का मखला अत जिन यही राछ ठाउँ जस सिरेका अले लाउ टाइप चाहिँ यही मेरो छ न अथे यही नगरपालिका न छिस चाहिँ टोरों ज्या जुन यो कोटे मा मखला नगरपालिका त चाहिँ छिस चाहिँ मनुटेसँग गठे चाहिँ नाभा जान बेचौँ अटेन्ट आना यान्छौँ सेवा भाव जाई एजुन छिस कम बजेट एक फेरि आए चाहिँ कन्भिन्स जाना जानो ख लगभग गुली चाहिँ बजेट चाहिँ छुटेना दियो दु खाना दियो दु ठो 1 करोड चाहिँ बजेट यो ख हजुर हजुर 1 करोड हो लाख ढुकानी ओली चाहिँ ख ओले बजेट सुन्दर माने अब के मेरो खाली फुक्सन चाहिँ पारिश्रमिक जो कम भएको मखला के प्रिन्टिङ यो खन्दैन प्रिन्टिङ हैन यो गटे बन्यो नि जम्मा हैन चाहिँ 1 करोड चाहन्छु नि चाहिँ प्रोजेक्ट हजुर पक्कै न ठोला जिल्ला नेपाल भाषा एकाडेमी पाखे गु ज्याख ज्याचंग डोले योजना या विषय खलाबला जुहे जिल्ला छि नेपाल भाषा साहित्य नेपाल भाषा या नीति सनाचना दिम हनी बहम लमंके बहम नेपाल भाषा खया व्यक्ति ज्यादी उहु इ गोब्ले छिस नेपाल भाषा या नीति दका पलान्याका दिला ओ ठाउँ तक भएले यको अनुभव छिस देका दि धुनको कुचु ढापायु इ व आयु इ या त छिस तुलना या मला दासा लुमंका स्वे मला दासा छुछु प्याडुङ्क्ल नापा थाकु खकी आ थाकु खकी गथेना छिस कयादी नापा इ व आयु इ थाकुला चाहिँ नापा थाकु नि हजुर उफ्रन काटाले चाहिँ जिमसा चाहिँ ठो नेपाल भाषा खेले चाहिँ पलाटे बेला अबले यो चाहिँ देशी राजनीतिक व्यवस्था रह्यो पञ्चायत चाहिँ व्यवस्था यी ख मखला पञ्चायत व्यवस्थालाई चाहिँ घोषित रूपमा है मखला छौ देश छौ भाषा जगत जुरियो चाहिँ वो नीति घोषणा ना वमपटी जलको मखला इमसँग तया बोडो कि नेपाली राष्ट्रियता चाहिँ बल्ल कि त मेमे भाषा फुका चाहिँ मरेका छ मारेका घोषित रूपमा वपि मरेका छेरका वपि जलका मखला हजुर ख एजु जुन चाहिँ इमसँग तो भाषा यो चाहिँ कार्यक्रम त पछि सांस्कृतिक कार्यक्रम त यो सम्बन्धी कार्यक्रम त याबले चाहिँ उले अपुको चाहिँ एक मखला याबले न चाहिँ छौ कार्यक्रम चाहिँ यामल भाषा जिसा अबले व्यवस्था अनुसार चाहिँ सिडिओ के चाहिँ स्वीकृति मकाका छुना कार्यक्रम याबको सेन्सर पे आना स्वीकृति का माडा गेम सम ज्या त है स्वीकृति का माडा अले चाहिँ माइक छ ते न चाहिँ स्वीकृति का माइक टेम्बर का स्वीकृति मका हजुर अले छिसा वो चाहिँ अनु स्वीकृति का नि इमसा कामले गुसा चाहिँ लिखित स्वीकृति गुसा बिहाइ मक्का नि अले इमसा चाहिँ सुरगा ढेरा छ गर्नु न रे गुसा चाहिँ या मिट न ढाइ मखला गुसा चाहिँ यार गाठे आइ लिखित गुसा बिमो तर इमसा चाहिँ अले
चेरा छि कार्यक्रम सुरु चाहिँ न्याय गुलिङ चाहिँ सेटल चिसम भसि बिना देजनी सेटन किसिम किसिम बिन्दु अले न्याप्ले चाहिँ वो कार्यक्रममा चाहिँ स्टेज मुखबिका मेबी चाहिँ जी चाहिँ पाकै पि बटिकै पि मोहनी बेला जी पापि मोहन बेला वेजुनी बिकै पि एजुन दे बि सेट चाहिँ सिउ गनी अझ बि नाप्ला वेजुनी अले चाहिँ इमसँग चाहिँ अन चाहिँ सम्पर्क यन्जुनी मठाउ अफिस अले एक मबि जुल्या चाहिँ अले वया चाहिँ स्वीकृति कोटका न्याउ टावे के पनि अब स्वीकृति चाहिँ बिएम गुलसन मखला इमी एक बिउ चाहिँ मुडे जुसा ओ टावे मुख कार्यक्रम ज्याउनी हजुर एक मबिउ चाहिँ जुलगा ढासा अले चाहिँ स्वीकृति कोटका चाहिँ थाइगनी अझ चाहिँ अनुभवी हिसाबले खलाबले जिमसंस्को चाहिँ यसले चाहिँ थो कार्यक्रम यानबले वो चाहिँ जिसले चाहिँ धर्मादित्य धर्माचार्य बुढी यो कार्यक्रम ठाउँछ गनी जिउले नेपाल सम्मका खला यसले चाहिँ नायो हजुर वो कार्यक्रम यानबले पुलिस मन चाहिँ कब्दैन बेलका मलाई आठेन्डु चाहिँ गुलसा चाहिँ आठो छक चाहिँ नेपाल भाषामा खला ये जी उले न चाहिँ यसले चाहिँ नयाँ जाजनले जी नुडबले चाहिँ मोटरसाइकल र्याली आउन चलन उले होला मोटरसाइकल र्याली निम्ति जिपियो जीसम्म मेम पासम चाहिँ उले अन्तर्राष्ट्रिय दनी अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालय स्वीकृति कारणले जिमडल हका हल्काउन नि चाहिँ के बाटोमा चाहिँ व्या व्या कराएर चाहिँ त्यो न्यु इयर मनाउने हुने गर्नु परेन त्यहाँ हलो अहिले तर जिमसँग चाहिँ या उसले चाहिँ या चाहिँ बिचाएन या नगनी अझ स्वीकृति बिम्बो चाहिँ खटजुल अझ चाहिँ उसले चाहिँ ठाको मखला अनलिपा चाहिँ भोटले व्यवस्था यो पुनर्स्थापना जुसीले भरि चाहिँ अपुलका नापाए चाहिँ पञ्चायतले चाहिँ मर्याका छोए टाइपिजुल ल बोर्डले व्यवस्था गाइबी कमसे कम चाहिँ छिमो चाहिँ भाषा चाहिँ संरक्षित ज्याजनमा इम्सा चाहिँ संरक्षित गर्ने चाहिँ कमसे कम चाहिँ छियो अभिलेखाले म्युजियममा दे मारे किस्मो जुलका मखला व्यवहारलाई इम्सा लागु एक मबिउ अगर कि चाहिँ नगरपालिका या त सोबले न एक मबिला मखला ये महानगरपालिका उता मान्टा बिराले न मबिला म्यु खेबा त चाहिँ यथावत मान्टा बिया छियो भाट न मान्टा बिजु हाले न मजुर गाय उब्ले संविधान मखला संविधान त्यसले यसो छुटिरा ढाबे चिसा चाहिँ कार्यक्रम या ढाबले स्वीकृति बि मखला अथवा छिटो छु कार्यक्रम यामा लास भरिभरि टेबन बि सरकार उले त्यसले कमसे कम चाहिँ म्युजियम टेसन त्यही ढाबी जुलकै बि चाहिँ छिटो चाहिँ अधिकारी रूपे चाहिँ छेलु किस्म मुक्ति कचिमो भएर म्युजियमसम्म टेक बि ढाबी जुल अनलिपा चाहिँ आठो अछि वसेली अब बोर्डले व्यवस्था चेन्ज या छ गणतन्त्र संविधान भाषापति धर्म संस्कृति यापति मौलिक हक ओके वो चाहिँ अझन भरिभरि सप्ला हैन चाहिँ न्यानी वंडु मखला तर अट्न चिसा दिनु चाहिँ चिसा चाहिँ पहिचान यो चाहिँ आधार यो चाहिँ नेवारा जे चाहिँ संविधान गए मार्ग यो ख मखला चिसा ठौ स्तरले चाहिँ वो चाहिँ नेवारा जिल्का घोषणा यानो ख मखला तर वो परिकल्पना वो आधिकारिक जिम अफ त वो चाहिँ जिम अफ निका मेवला मेव आ चाहिँ संविधान दु कि प्रान्तीय सरकार चाहिँ ठो चाहिँ नेपाली भाषा व्याख्या या लगायत ओके अतिरिक्त मेमेउ चाहिँ भाषितन चाहिँ प्रान्तीय भाषी रूपे छेल दुर्घाट हाउ चिज न आटक चाहिँ बागमती प्रदेश चाहिँ याम भनेका प्रदेश नाटक न चिसा बागमती मको चिउ पहिचान खण्ड किस्म नावे मार्यो ओन जोम भनेका ओके योको जो न दनि तर चाहिँ चिसा चाहिँ आशा याना चाहिँ जो मोडो चाहिँ अवस्था ओके आठौँ कुनै चाहिँ कार्यक्रम यार छिटो चाहिँ छौ असे मोर्काने ज्याजो या त वो समस्या मरि टंकला अलि नाप छुन ज्याया त थगो भाषा नौया त स्वतन्त्रता दे दंकलाले स्थानीय रूपमा स्थानीय पाठ्यक्रमेन छिगोपति तजिलजी स्थानीय वो सम्पदा त दुथ्या ढंगुको अवस्था न थि नेवा खल त निसोनातको गुछिसँग ध्यादिला नेपाल भाषा एकाडेमी दुगुहे जला भाषा साहित्य संरक्षण नीति नेवा जाति पहिचान व तो तजिलजी लिंकेको नीति मंका खल दुगुहे जुल दे दबुन दुगुहे जुल च्यापु महागुथिन दुगुहे जुल गुठी थी संस्था आबद्ध जिया छिसा ज्याखन याना दिथुङको हेदु अथेसा छ्या निवा त चाहिँ लिचिला चोनी मागु ख निवा तेगु गु मुद्दा त ख राजनीतिक रूपमा छ्या न्यानी वनी मफु उके चाहिँ निवा तेगु हे कमजोरी ख वा मेपिनसँग चाहिँ छित छेलाजक चोंगु ख गथे अनुभव याना दि छिसा थोके चाहिँ ठुके त जी सरकार हेरा छ ठो नेवा तेउ न कमजोरी ख
नेवाटे कमजोरी देखियो गाल्दै ढामको मखला हजुर त नेवाटे उन ठो कमजोरी ख आ जुलोकेट गाडले पञ्चायत इले नेवाटे त चाहिँ जब ठाउँ भाषा चाहिँ छेलिमडयो मखला गणना छेलिमडयो चाहिँ वातावरण चाहिँ सिर्जना याट अहिले मेरो छौ भ्रम चाहिँ छुर्गा बिल्ला छ छौ दिसे छौ एजको भ्याजुल्की चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ बल्लायो जी नेवा जी चाहिँ खे जी चाहिँ बर्मु जी गुरुङ जी तामाङ एटे हामुजु यो गु चाहिँ पाठ्यक्रम एटयान मखला झिरो बङ्गान छौ गलत चाहिँ शिक्षा चाहिँ उसले चाहिँ प्रसार जुल ओ शिक्षा प्रसार जु याना जिमी पुस्ता चाहिँ लिपय वो जेनेरेसनले उके चाहिँ योके चाहिँ प्रभावित याट अहिले चाहिँ स्कुले बुन्यु चाहिँ मरो अवस्था चाहिँ मनोटेसन चाहिँ नेवा भए छे छपसँग ल्याउ टोटला आ मनोटेसन अपको छोरे राछ नि ए छिमसँग चाहिँ आ ल्याउ स्वतन्त्रता देरु छिम ठठ मस्ते र बङ्गु से जुनी ल्याको से जुनी छिमसँग मया मेपिन छुटोस गाटाई थपसँग यामा खन ख थपसँग यामा खन ख तर वो चाहिँ अझै चाहिँ मबङ्क्यो वातावरण गन सूर्य आउडारेला छौ भाषा नीति चाहिँ yana वो खनि वो एकल भाषा नीति yana आ मस्तेसँग चाहिँ स्कुल न बनिमा झिसँग गन अफिस हाल्दै चाहिँ चलेन मजु मखला ओब्लेला चाहिँ सञ्चार न हुने भयो चाहिँ विज्ञापन छौ बिर गाज ग रेडियो नेपालले बा ओब्ले नेपाल टिभी नेवा भाषा बिङ बिमुखनी मखला अझ चाहिँ उली कन्जर्भेटिभ चाहिँ सिस्टम कने छिटो छौ चाहिँ दृष्टान्त जी कने जिमसा नेपाल भाषा एकाडेमी बुद्ध धर्म आधारित पाङ्गा चाहिँ सुक्राम नानिन दिजी वेकन चाहिँ भाषा चाहिँ सम मेलवाय ख वेकन चोइदियो छौ चाहिँ बुद्ध सम्बन्धी चाहिँ प्याखा जिमसा नेपाल भाषा एकाडेमी किनिहरुका चाहिँ याना मखला उले चाहिँ जम आठै पार्टी पाले चाहिँ ठाल मरु मखला इभेन्ट चाहिँ ठा मरु उले इभेन्ट यामा लास कि चाहिँ छौ चाहिँ नाच गर्दु छौ चाहिँ सिटी हल दु छौ चाहिँ प्रिया प्रतिष्ठानी भवन दु मखला अन चाहिँ ठा जिमटा चाहिँ नापा चाहिँ जुठे खलाउ ख लिपजुले थन मेवे कार्यक्रम चाहिँ पालक मजुरका चाहिँ मबियो नि ओले ढेउपला या हो ढेउपला या मखला उठाइ ढेउपला या हो मबियो त जिमसा उखने दिने चाहिँ अन कार्यक्रम दुला मरगा सोन कार्यक्रम नम्बर 6 नम्बर हो ताले अरे उले ठाटकन चाहिँ बिमक हो अझ चाहिँ अवस्था खनि मखला अझ वातावरण आसकिन चाहिँ आठ जलगा मजो चाहिँ नेवा भएरगा चाहिँ सुना बनाछु नि मखला मौनी जुल एजुन चाहिँ अहिले लिपल सय मस्या उनका आला उल्टा चाहिँ झिसा चाहिँ छे परिवार पिसय चाहिँ उखुन्छ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सला जुले ठो संविधान वे न्याय खङ्गटो चाहिँ आ झिसा चाहिँ नेवा भए बुङ्की मारका चाहिँ धया कने चाहिँ नेवा भए चाहिँ बुङ्कीहरुका चाहिँ स्थानीय निकाय सभा सरकार चाहिँ स्वीकृति बिलरा चाहिँ झिसा चाहिँ जिमटा चाहिँ ठो चाहिँ वे म जिमसा मसो भए गर्नु पुनिहरुका नेवाट चाहिँ ठायो दिन वेनलरका चाहिँ वटकै चाहिँ अवस्था छन्नुको खने तर चाहिँ अब चाहिँ मजुला मखला नेवा भए बुन्ड त वो बाला खजुला एजिया चाहिँ छिटो चाहिँ अब विगतै गु चाहिँ प्रहारी त उकै चाहिँ इफेक्ट चाहिँ आटगा छिसा चाहिँ भएन चुनाव खखा अठिक हचा गुलिन छिटो जाति आधारे भाषा मकिमा सम्पदा लिङ्कातिमा तका निसुना तगु थिथि नेवा ते गुहे संस्था त दुने ओ छौहे जी फैकी फैमको जी मंका कथा निहनी वनी फैकी फैमको जी वे मुद्दा ख वे ख ख छ्या चाहिँ थिथि नाया खलपुचा चाहिँ डेकातेमा हो जी म छौहे चाहिँ जी फैनमको दक्षिण नापाजी होला स्पष्ट रूपमा छौहे चाहिँ जी फैनमको र मेरो चाहिँ छोरा चाहिँ छौ जी मार्यो आवश्यकता नम्बर हो मखला एकटा यो चाहिँ जीव विचार मुद्दा जीव ख नि छिसा छु मुद्दा लो नि ओके एकटा जीव ख हरेक मुद्दा छि छौहे विचार चाहिँ जी फैमको तो समाज ल बौद्ध समाज कनी छु छे परिवारै वन्डासा भाटे छौ विचार जतन को कलाइ मे विचार जी काय मे विचार जी म्याय मे विचार जी छौहे जी मार्यो ख मरो तर इमे छौ चाहिँ साझा चाहिँ उद्देश्य साझा चाहिँ खनन दै जुनि कनी वो साझा ज्या चाहिँ जोर मागर कि ठो चाहिँ छिसा चाहिँ नेवा स्वायत्त राज्य रङ्गशाला चाहिँ घोषणा यानाका ओ घोषणा याबले चाहिँ सुनायो घोषणा याबले चाहिँ जी लुमा कथा यदि जी एकदम सही लुमा छ भने घोषणा याना दिम चाहिँ नरेन्द्र हाडा खपै मेजुला मखला वेका मखला ओ छाडाले वेका उले नेवा स्वायत्त राज्य मंका संघर्ष समिति नायो वेका तर वेका चाहिँ नायो उले घेरा छ वो संरचना चाहिँ
उके चाहिँ विभिन्न चाहिँ भाषा जाति संस्था पाखेन दु उके नेवा दे गुठी पाखेन थे अले मेमे चाहिँ राजनीतिक पार्टी मोनट न उके उके सदस्य मलाई न्याउ खो चाहिँ कांग्रेस दु अले उके चाहिँ उले चाहिँ तो माओवादी दु अरेन दु चाहिँ एमाले दु को चाहिँ राजनीतिक पार्टी मोनट न दुका तो वो मुद्दा सकले छोजावल्ने उके मतलब चाहिँ एमाले हुन मन त कांग्रेस हुन मन त माओवादी हुन मन त फुक छौजुल रेखो मकुनी हो यहाँ एबी मेमे मुद्दाले एबी चाहिँ फरक विचारहरु फरक बनि फुका तर जिरो विडम्बनामा दुःखै खन्सुको ढाबले चाहिँ ठपिस चाहिँ धारनो खेन लिबाट कचिपि एकटा ज्या चाहिँ मफ्ट गर्ने घटकी उलमछि चाहिँ रंगशाला वो बि चाहिँ मोड गनुन लिपा गनुनहरु बि ठठौ पार्टी ल्याउन बेला मलाई ठठौ पार्टी ल्याउन त ठठौ पार्टी ल्याउन ठीक जुका त ठोक मुद्दाले इमसँग ठठौ पार्टी अछि हामीले ठठौ पार्टी चाहिँ ठो मुद्दा जिमुरका चाहिँ टेसन माल्ने मलाई आलिपा संविधान बोबले ल वो कठाइ मौला मौसा जिउले जिरो लगेको साथ यति ढाटे अठी खसा ठो संविधान वेसारे चाहिँ एकदम विरोध जिमा हुने चिज मलाई कति रंगशाला ओठन ठो ठो संविधान वेसार्न गो जिमो नेवारा जो गोरगा चाहिँ उ रंगशाला वो पे मनोट एबी हाना क्वामा माउ खने उके एबी कांग्रेस न क्वामा को उके चाहिँ एमएल न क्वामा को उके चाहिँ माओवादी न सबै क्वामा को मो हो गनी उके जिउ चाहिँ चिन्ता चाहिँ ठण्डा लाग्ने ठठौ पार्टी चो ठीक जो मलाई अनि त नेवा संस्था खरेन चाहिँ जी हामीले एक जिम्मा रे एक चाहिँ वो जिफै महो खङ बनी छार गाड हामीले इम ठठौ चाहिँ ठठौ विचार चाहिँ जान फरक पर्छ जी बल्कि जी एकेडमी जेप्स एकेडमी प्रागिक जाएर मलाई अनि त चाहिँ मेरो चाहिँ अधिकारमुखी चाहिँ संस्थासँग अधिकारमुखी चाहिँ जाएर मलाई ओके चाहिँ उबे फुक्क छौ जिमारी म चिचिरौ केन छि छौ जिमो चिर चाहिँ छौ मेरो दृष्टान्त गर्ने चाहिँ तो एक दुई वर्ष नि नसे चाहिँ छिटो पात्र खुवाइ जाउँछ नि तो स्वन्तिले चाहिँ नख चाहिँ जिगु दमनीय नीति चाहिँ जिया छ न तका चाहिँ खवाया छ वस्तुन चाहिँ के जन छ निनु अनुखे चाहिँ एकदमै विवाद जुन एकदमै विवाद ओके गुली चाहिँ छ पक्ष चाहिँ धागी चाहिँ nhर्खुन हनि मारे बिन जुलका मखला हजुर ख मेम चाहिँ कने खुन हनि मारे बिन जुलका मखला ओ बि निखलन चाहिँ जिरे यो ठीक का चुनचन का मखला एमी चाहिँ ठठ चाहिँ उगे लजिक न दु आधार न दु अठैटे जम मरका मखला अब निठा न्यू दिन जुलका ढासा निठा न्यू दिने यान बिरे चुल लगारा मखला जिला वरे जुन नि ओके ओ अझ उगे चाहिँ छौवे जिमारे एक रुपटा थे वो एकटा रि वे मखो उगे मनोटसँग चाहिँ एक रुपटा त एकटा खाना चाहिँ लाना चाहिँ नि मखला जिने थे जिमा ठोया खरका चाहिँ ओके एक रुपटा हो एकटा रि चाहिँ अलग खख मखला वो झिबिला जान बहुलटा चाहिँ विश्वास एबि मोडकनी समाज चाहिँ बहुलटा दुटिया विश्वास एबि खनी तो देशेन चाहिँ गुरुङ न दु नेवा दु तामाङ दु सक्ने दु बहुलटा तो बहुलटा त राज्य न स्वीकार्यमा दैबि खनी ओके मे छरा चाहिँ छिसा चाहिँ बहुलटा र स्वीकार्यमा विविधता चाहिँ लेना जुनमा मतलब चाहिँ राज्य त चाहिँ थेजुन बि मखला ओके चाहिँ मागेन जुन अरे ठय दुनी चाहिँ अब विविधता चाहिँ स्वीकार भया छे जि रेटे जिमा जिमो खन ठीक रका चाहिँ ये जो खन ठीक रेबि येले जो भी खन ठीक रेबि येले जो पनि येले कथा ये जो पनि यही कथा यासला जे जिल्नी हजुर ओके विवाद चाहिँ कारण हैन चाहिँ बोल निवा दथुई हे छौ लाफुयो विषय ज्या ओके ल्याम जो ओके ल्याम जो मखला वो विविधता स्वीकार न हुने माग्ने अझ खट चाहिँ दुका हामी मेरो खला चाहिँ ठठो विचार प्याफु मलाई वैचारिक चाहिँ खट अलग अलग जिफु ओके फुक छौ जिमा रे ख वो चाहिँ छौ नि बालाउ चाहिँ कल्पना चाहिँ जिका हो हजुर बालाउ कल्पना तर वो सम्भव तर मुद्दा चाहिँ तर त छिस मुद्दा चाहिँ छौ जिमा उलमुची चाहिँ कांग्रेस कम्युनिस्ट जी विभाजित मनु ज्यान रंगशाला वल्नी मलाई अझ वो का वे के वो या जिम अफ टगनी छैनिक जिल्ला छियो चाहिँ पीर अन्ठाले छि चिन्ता खसा छि छम राजनीतिक के सचेतमा नाप अवद्धमा हजुर नजुयादी अले उम्मेदवारी नीति उम्मेदवारी बियादी धुंकुमा हजुर छम अनुभवी व्यक्ति चाहिँ अते खसा स्थानीय निर्वाचन लिक भया छ मधु ठोखे निवातेस छुबिचाया माली थिएछ छु विषय के चाहिँ वाचा के माली थिएछ आयागु निर्वाचन चाहिँ हजुर जिउ राजनीतिक खनस चाहिँ लना दिला जिपिला चाहिँ राजनीतिमा नाप चाहिँ एमाले जिन मखा हजुर जिपिला चाहिँ ठो चाहिँ
झिसँग गु चाहिँ नेवारा जी चाहिँ खलानो ख झिसँग चाहिँ रङसाला चना चाहिँ गु घोस्नु यानो ख अझ किसिम ख चाहिँ एमाले चाहिँ टोट सेली टोटा वो पार्टी टोटा होइ बिखन जिल्ला चाहिँ वो पार्टी टोटा होइ उके जिरी सासे झिसँग लोनो मुद्दा छिबी चाहिँ प्रतिबद्ध जिमा इमानदार जिमा मखला त्यो खजुल आठौँ स्थानीय निर्वाचन चाहिँ आ ठो चाहिँ गठबन्धन चाहिँ डेगुड हो मखला अब गठबन्धन यो चाहिँ निरन्तरता घुट्न जी वो गठबन्धन चाहिँ यहाँ फैबा मफैरियो खण्डो मखला गठबन्धन चाहिँ गठबन्धनै जो यहाँ नासा छो किसिम चाहिँ सिनारियो छो किसिम पिक्चर वही वो मजुर लास चाहिँ हाना मेरो किसिम वही ओके झिठा चाहिँ समस्या छुर्का ढाबले कसै यहाँ ठाउँ चाहिँ नेवाटे चाहिँ नभए समस्या राजनीति नभए समस्या ठाउँको चाहिँ टोटिए मुखो चाहिँ नि ठाउँ चाहिँ हिट बा ठाउँ चाहिँ स्वार्थ ठाउँ फाइदाले चाहिँ अप ध्यान बियो मलाई झिउ त ठाउँ मुद्दा ठाउँ राष्ट्रिय समस्या ठाउँ चाहिँ स्थानीय समस्या एउटा जिङ्क्यु सुयानो चाहिँ ठाउँ चाहिँ ए मुद्दा एउटा जुना चुन्यो बरु चाहिँ टुक्रा जुसा जुलो चिनो चिलो बुसो बुट मलाई स्वार्थ जुलो जुन चाहिँ मेनको चाहिँ गठबन्धन चाहिँ टिके जुल लाग्छ किसिमको सिनारी हो गठबन्धन चाहिँ ओला जुला गठबन्धन यु खजुल तर झिकेल अधिकार दुनी भोट देगो अधिकार ओके चाहिँ छुध्यादी तरंगो भूमिका जनतायु जी तर वो भूमिका निर्वाह या फैके फैमको दी अझै चाहिँ ठुकै गैर गरेर छ झिसा यदि नेवा ज्या खलाउ खसा नेवा अधिकारी खल्ना चुनाव खसा स्थानीय निकाय न झिसा चाहिँ नेवा चाहिँ अधिकारी चाहिँ विषय चाहिँ त चाहिँ छौ मुद्दा दिएको खसा वो जी विषय त सुना चाहिँ प्रवर्धन सुना संरक्षण वो चाहिँ वो विचार झिसा चाहिँ भोट बिमा जिउ ठठाउ चाहिँ पार्टी न वे चित चाहिँ जोड बिगमा मखला यदि अठेमुख ढासा झिसा चाहिँ ठाउँ पार्टी उम्मेदवार प्रति न 15 विचारियामा हो चाहिँ अवस्था होइ गठकी चाहिँ यही महानगरपालिका चाहिँ थोरै शिक्षा चाहिँ गु व्यवसाय र नेवा बुन्दै व्यवसाय र त्यसको चाहिँ बाला ज्या जोडु तर चाहिँ उयो त टिकेना त्यो निम्ति चाहिँ सुटा भोट बिमाले त्यो चिज चाहिँ विचारियामा मखला अझ मन घुमेन उता चाहिँ टिकेन टाइप है मलाई घुमेन उता चाहिँ लेबटका चाहिँ जना टाइप है मलाई वो चाहिँ विचायामा मेमेको ख चाहिँ स्थानीय चाहिँ खटला दे स्थानीय विकास खट दे तर यो जातीय सवाल त नसुना जना टाइप है उता चाहिँ विचायामा यो खन्जी फुका गुली चाहिँ मनो चाहिँ ठिक तर पार्टी चाहिँ गलत जिफुका गुली चाहिँ पार्टी चाहिँ ठिक मनो गलत नजिफुका उयो टाइम चाहिँ कम्बिनेसन त सुएमा उसो चाहिँ सुना चाहिँ नि कि भइरहेछ उयो चाहिँ बिमा हजुर पक्कै न ठुलो छु एकाडेमी छु समसामयिक खलबला जेजेला आ साहित्य सु खल नेथनी ओके साहित्य पाखे द्वाउने नि अब चाहिँ छौ चिनाखा पाखे हे द्वाउने मालिका छिटो विचार जी चाहिँ सोसाइटी नापाएर चाहिँ चिना खया चाहिँ ड्रावेमा ख सन चाहिँ जिउ मसिका बिउ लिन चाहिँ धेरै ढुङ्कला अनलिपा जी समीक्षा हो चाहिँ नियात्रा न जो चाहिँ ला चाहिँ हो न उगेन चाहिँ कारण गैरगाडीहरूले जी नेपाल भाषा निम्ति झ्याउन या नि संस्थागत चाहिँ रुपैयाँ चाहिँ जी कार्यकर्ता न जुया नयाँ न जुया मखला उगे चाहिँ संस्थागत जान नेपाल भाषा आठो चाहिँ कविता चोरी न जिपी चाहिँ साहित्य चाहिँ बना सेका चुइपट्टि मक्कजी चाहिँ उसले चाहिँ 2022 साल विक्रम सम्बत उसले चाहिँ नाभा चाहिँ रेडियो नेपाल भाषा चाहिँ समाचार वो का नाभा अब 22 साल लिखा बिला मतलब पंचायत टाइम है अले ओके ये चाहिँ वो विरोध है टोले चाहिँ उसले चाहिँ साहित्य सम्मेलन जियो नि अहिले वो साहित्य सम्मेलनले वो विरोधी रूपे चाहिँ भोटिकाट मलाई ओके जिमु साहित्यिक यात्रा चाहिँ विरोधी यात्रा नि विरोधी नीति नीति चाहिँ साहित्यकै पलान्याका दियो हजुर मखला उसले चाहिँ कविता चुयो हजुर अहिले कविता चाहिँ जी चाहिँ बच्चा आएको न चोया अहिले चाहिँ मेरो चियाको न टुक्रा न चोएका जीव विचार वो टुक्रा साहित्य पलान्याकेको दक्ले अपुगो माध्यमे कविता जिफो गथे ताछि त
अठेङ्गला मर्या मलाई कविता चेतना चाहिँ बिचारिया मलाई अठेङ्गला मर्या जिन छ कन्टिन्यू कम्यो अहिले अरे फुक्क ज्यायो जुन थिएँ अहिले जिठा चाहिँ जिया चाहिँ कोही बिले चाहिँ पास पिन्टु खास सुधीर कोबी शान्तराज बिबी इमसा किताब जिसाना नाप्लो किताब पिकाल इमसा नि र इमसा किताब पिकेबले किताबेर भूमिकासको चोइबिरका चाहिँ ढायो जुल अहिले अब भूमिकासको ससामा जुन चाहिँ भाषै निम्ति ह्याउन यो महारामुका मखला अहिले भूमिका चोयो जुल भूमिका चोयो यहाँ मेरो किताबिन चाहिँ समीक्षा आउँछ होला ओ किसिमको समीक्षिकन जुल अनलिबा चाहिँ विदेश त चाहेर चुनाव ख जुल अहिले ओ चाहेर ओ हिसाबमा चाहिँ नियात्र चोयमल लगा चाहिँ नियात्र न चोयो जुल मलाई ठुकै जी चियाको जो कविता चाहिँ छोकुन्जीको निकी नि छ थो चाहिँ नौडै शीर्षक चोएको थियो छोको जाला नौडै शीर्षक नौड अन्त्य अखुचा हायामगा धिमेय सले ठोयामगा नौड अन्त्य अखुचा हायामगा धिमेय सले ठोयामगा जासी बुइमा किसी बुइमा हुली हुली नलनली सो जिन्दगी पर्केला फयामा जासी बुइमा किसी बुइमा हुली हुली नलनली सो जिन्दगी पर्केला फयामा छोको ठोकाला मेगु चाहिँ सुठ शीर्षक चाहिँ सुठ ठुना चिया गजो ख सुठ जुल गोङ्ग हाल ढागुला झङ्ग लागु ज्याचन गोङ्ग हाल ढागुला झङ्ग लागु ज्याचन पङ्ग ढुन ढागुला भङ्ग ज्याकेट ज्याचन पङ्ग ढुन ढागुला भङ्ग ज्याकेट ज्याचन सुठे शीर्षक हाना मेरो छोको जु वनछको निके सुठ जा वगु ख झलमल निभाया चकने मलाव जाति जातिया लाची ठ्याङ्क नेना खसु झम्म टोपुल सुठ जा वगु ख झलमल निभाया चकने मलाव जाति जातिया लाची ठ्याङ्क नेना खसु झम्म टोपुल न्याब्ले ड्यापी न्याब्ले स्यापी हान हाली मागु जुल न्याब्ले ड्यापी न्याब्ले स्यापी हान हाली मागु जुल हान अन्तनी मागु जुल हान अन्तनी मागु जुल छि हाका जोसा ओके प्रस्तुत जुको भाव गम्भीर दु आदा यदि स छुको अनुभव यो कहिदो थसन चयदि मेपिनगुन बना समीक्षा यानादि चुएगु ज्या ओ समीक्षा यागु ज्या गुली थाकु गुली अप ठाकुरलाई चाहिँ चुएगु स्या समीक्षा ठाकु नि ત્યારે चुएबले चाहिँ ठगेको भावना त चाहिँ व्यक्ति आशेबाट समीक्षाले मेमिन चोबले उही छु भावना चौरी हुन चाहिँ ठमेन ठिक माने मला वो ठिका चाहिँ समीक्षा या फयो जुल समीक्षा चाहिँ न्यायचित चाहिँ जुइ जुलका मलाई चोमेसे चाहिँ चौया चाहिँ भावना र चाहिँ समीक्षा मेन उही चाहिँ मोठिक याददास चाहिँ वो समीक्षा चाहिँ न्यायचित जिम हो एजुन चाहिँ चुएगो चाहिँ समीक्षाले गु अपुगु ठाकुरका ढाउ खस ठौए चाहिँ सिर्जना सुया चाहिँ मेपि चाहिँ समीक्षा हो अप जब जिम्मेदारी न उके दइ जुल मखला मेबिन द सचो चाहिँ ठो चाहिँ ठो मिलेम जो ठो ठो ठेजिमा टाइनि होला ओ जिम्मेवारी कामल्ने ओके प्रति प्रश्न जिफु मखला ओके प्रतिवाद जिफु ओ जिम्मेवारी कामल्ने जिम्मेवारी हिसाबमा चाहिँ समीक्षा या बा मेपिनी विषय चाहिँ पठित चाहिँ ठाकुर अति खसा थगु छिगु थगु हे सफु मे पिन्छ समीक्षा हेबले चाहिँ गुली लुद अछि त बिया दिउ दुकी मरु दो जितो चाहिँ मेबिसँग समीक्षा याना गुल्सा चाहिँ छुटका ढाउडा छ यदि ठोक कविता जिन्चोइ कविता त ठोक कविता त चाहिँ कविता ढाउ खसा कविता दिउ सिद्धा सँग जोर गरेको जो न्यने राहो जो न्यने चाहिँ समीक्षा ना ढाउ चाहिँ मलाई अब धाम चाहिँ जी एकदमै अनाटेम चाहिँ मनो इन्द्रमाली जो हजुर अब के रहछ नि जी 7 क्लास के 8 क्लास बना जुन बे जो स्कुले चाहिँ असिन जुलका सोसाइटी कार्यक्रम जुल अबले चाहिँ कविता सब चाहिँ मैले चोएको हो मतलब नभा चोइ धामाको हजुर हजुर ओके चाहिँ वो आर्थिक चोरे जिसले कविता खठ्यान्छ मुखठ्यान्छ जिरन जिमठा यसले चाहिँ ठण्डन हो जी चाहिँ जात्रा जुनि म जात्रा जुले चाहिँ रट खसाली साले चाहिँ
ठासे ठिंकी मान्ने गन्या या क्यों रे दे हजुर खा खाना ठासे ठिंकी रे दे आले वो येले गे त वो ठिनी कुन चाहिँ छेले बुर्गा जी अले कुनै कुन चाहिँ भुयार गा चाहिँ मेन जातर जुगे येले हजुर हजुर आठौं नुगले ठिंकी माउछ देसाला नुगले ठिंकी नुगो वो येले बि मोडे चाहिँ उखनु छेले बुजी कुनै कुन चाहिँ या न्याय जुल या कुनै कुन चाहिँ भुया जी गा बुझ्या अले यदि चाहिँ आसाला चाहिँ ठिंकी मोफ्टगा मोफ्ट छ्याला छेल बुर्गा उखनु नेउ छेल छिला डेगा डेरगी छ्यालले वो छेला मनसे नटु चाटे टियाटे रे नटु चाटे एटाइ हजुर हजुर ओके चाहिँ जी सरकार चाहिँ रासा वो देसाले पनि चाहिँ आया मलाई या न्या कि या चाहिँ एक किसिममा चाहिँ त्योइ गनी कोइटा अब वो चाहिँ जी छा त्यो रे जिउ चाहिँ उले चाहिँ परिकल्पना छ मोटोसँग ठाउँ जिया चाहिँ आजै ठिङ्कीमा ओके वो आया गा वो इमदो चाहिँ जानु जुको मलाई इथन न वो चुना चाहिँ आया नि मलाई हजुर वो चोइ जुल आवला चाहिँ सामान्य चाहिँ खट्या चाहिँ ख एजुन इन्द्रमाली चाहिँ यदि ठोक कविता चाहिँ कविता ढामा छ कविता रिसी ढासा जिल रे नि वो छिसा स्कुल 7-8 क्लास से दुबले दिगो वो कविता गबले प्रकाशन यानी ती बिचाव वाला अले गबले चाहिँ बिया दिगो ख गुले गोदलिपा चाहिँ वो कमेन्ट वो यो कोइलिपा गा होला यो कोइलिपा चाहिँ अब जी चोयो चाहिँ अब चाहिँ 16-17 साल खन्जु मखला अब वो चाहिँ इन्द्रमाली ढाउ चाहिँ वो 50 लिपा यो खंगानी अनि यो समयलाई यो कोइ जिरुङला मखला हजुर हजुर वेगन एटेट तर जी छिरा छ नि अब मेरो खर्चको वेगन छिरा छ महामारी चाहिँ जनवरी टाइम है जिरा छौ मने टस्का छिन्डो नि अले ओ टाइम में चाहिँ गेजु राछ नि आ महामारी चाहिँ जनयुद्ध यो चाहिँ संरक्षण मोडो इमिसन आट ल राकोट इपि उनी छिसा चाहिँ न्यानाटियो समाचार न्यंकन छुरा चाहिँ इमतो जाठिया बिउ नकिरगा चाहिँ गन गामे ए ढाउनी ह अले चाहिँ नकि मला नकि मनको छ इमसा चाहिँ ख्यायो जुल अले नकि ढुनला चाहिँ अले हान पुलिस भयो अनि पुलिस भयो चाहिँ पुलिसमा छानको इमटरगा चाहिँ अले हान पुलिसमा शास्ति हो नको सा शास्ति मनको सा शास्ति अझ शास्ति चाहिँ स्वेबले चाहिँ बरु चाहिँ सुनको राइन्जी छक चाहिँ सुनको चाहिँ मास्टर नि मलाई अले जिरो चाहिँ वो भावना बसेले आज नापाला गेट टाइम राछ नि साइट चेबले माने क्लास सेस जो हामीले सरस खसरा साइट जो छि ठौ निम्ति चोयो मको ठमेना ठौ निम्ति चोयो चोया चाहिँ चोयसले खुना मान्छ जिल्ने ओके झिसा चोयो चाहिँ जनता निम्ति चोयो ख बोमी निम्ति चोयो ख मेपनी निम्ति चोयो ख मखला अले इमटा चाहिँ झिसा चाहिँ छौ चाहिँ परिवर्तन ल्याइ किरा चाहिँ ग्वालिया खर्का गन टैले मखला वो के जी विश्वास मनु तर ओले चाहिँ महामारी वो खन्यले जीव मन चाहिँ एकदमै छटपट जया यो छकोछ कविता चाहिँ नि वो छकोछ कविता जी वनि के जी वो सरकारी रासे विष्णुमती पारी यो को ढोंटा हालिब्यो जिता टिपे सुलेको अधिकार दसांगा विष्णुमती पारी ढोंटा यो को हालिब्यो जिता टिपे सुलेको अधिकार जग दसांगा का वो छको चोइगा जित्रे चियाको कविता अब के अर्थ छोड लाछ नि आ ओलेर चाहिँ वो ठुली ज्ञानपु खुली वातावरण जुल बडो सुनको सुप्लाजको चाहिँ मखला नयाँ टना चाहिँ जीवन चाहिँ निर्वाह नचुन फसेका जी नेता न जी मा जी चाहिँ टरम मनाउन जी मा जी साहित्यकार न जी मा जी चाहिँ ठौ नाकाकिन मा बडो जीवन यापन निम्ति टिपे सुला जुसा जीवन महत्त्वपूर्ण जुल मोटो ज्ञान महत्त्वपूर्ण जुल त्यसले नेपालले मखला ज्ञान बचायो प्राण बचायो चाहिँ वो अर्थ चाहिँ जी चोयो जुल हजुर अले ओके चाहिँ वे गर्न पिसा छोराला ठोप पुष्पराज जनता निम्ति नभजियो चाहिँ वर्तमान झोप्यो कचिगारियो चाहिँ छौ किताब प्याउडगा ओके चाहिँ हाना एकदमै अलग ओके चाहिँ आमा के आमा म संघर्ष आमा मखला ग्याम यो मखला छिबी मनो ढिबी चाहिँ यो जीवन चाहिँ संघर्षशील जीमा यो अझ भावना यो कुटुको वो किताब है अझ चाहिँ चोइमा चाहिँ पुष्पराज ठो चाहिँ टिपे सुलियो चाहिँ कविता चोला ठो चाहिँ एकदमै चाहिँ पलायन चाहिँ जुल निराश जुल पलायन जुल मजुर गा मखला एक कविता सियाउ चाहिँ कमेन्ट याउ बुढो सामना ढुका कमेन्ट याउले बुढो सामी छोरा लाछ आ चाहिँ पुष्पराज यो चाहिँ प्रगतिशील सीमा चाहिँ खोला जमा चाहिँ हाया हुन मखला बोला होला बोला वे ढुङ्गला अझ वे गर्न छुना ढेला चाहिँ कविता चाहिँ कविता चाहिँ यति खम्बको मखला कविता यति मको यति चेदै मको रि किस्म नि अति खसा तल अले वे कविता यो सुना छ जस्तो
जो टिपेसरी जो छिटो खेटसँग चाहिँ बा मेमे जारीसँग हेपेना चाहिँ न्यारहरू घ्याम्पोमा विष्णुमती पारी स्याल करायो नेवार चाहिँ घ्याम्पोमा लुक्यो रह्यो उठेसँग चाहिँ कविता चाहिँ परिणत या त उगे ठो चाहिँ एकदमै चाहिँ गलत जेट गावेसँग या त जी ठेक बिजान छ गलत जुल मखला ख जातीय चाहिँ अपमान थिएन जुल गलत जुलका जी महसुस जाना नि महसुस अनलिपा जी हान चाहिँ चोइबले चाहिँ ठोक जी ठासा ठैनहरू चोइनहरू कि जी हान चाहिँ असियाना मखला ठटा चाहिँ सुधार दक्लिलिपा इ मजिटुला जिता छौ हेसा एलिसा बियालिसा साहित्यकार सुख साहित्यकार ज्याख छुख नाप चिसन थुइका दिगु साहित्य छुख हजुर उसको जिता तयारीसा ओके चाहिँ चिठी चाहिँ विचार जो मनोटे मखला तर मोटामोटी रूपमा चिसा ओके त बोसल्यो खस न्यू किसिमको चाहिँ विचारहरू छौ किसिमले मनो ढाइबिस रासा साहित्य चाहिँ ठाउँ चाहिँ निम्ति ठाउँ चाहिँ सन्तोषी निम्ति मखला चोइ मेसे ठाउँ सन्तोषी निम्ति चोयो ख मखला अले ठिकै मेन गए न ठिका कामहरू ठिकाका मखला जलगे जो चाहिँ ग्रहण्य जलगे मुस ग्रहण्य मते उके ठाउँ चाहिँ निम्ति चोयो खर्का टाइयो छौ विचार दुगा मखला इमसँग चाहिँ झ्याउन विषयमा चाहिँ चोइका ठटा यो चाहिँ मखला अले मेउ विचारे बिच रास चोयो दियो चाहिँ समाजबाट चाहिँ रूपान्तरण ल्यायो निम्ति ख समाजले चाहिँ ज्यामछिउ विसङ्गति मखला त यो कुनै चाहिँ मन्टो जीवन चाहिँ कष्टकर जुइ चाहिँ अन भ्रष्टाचार जुइ चाहिँ अन गलत राजनीति जुइ चाहिँ अझ फुकेट चाहिँ चिसा हिलेमा अहिले वो हिलियो या चाहिँ मन्टो चाहिँ क्वायो निम्ति इम्टा बल बिम्ति चिसा चोयो ख यदि चिसा चोयोले ठाउँ स्वान्त सुखाएर होइन उयो ठाउँ सुखै निम्ति ठाउँ आनन्दै निम्ति ठाउँ सन्तुष्टि निम्ति चोयो मको अनि छ महिना चोइले मेउ चाहिँ गो सामाजिक रूपान्तरण ज्याख उयो ग्वारी जुकी मजी ओ विचारना चोया मार्ग चाहिँ टाइयो मलाई मेरो विचारका जी चाहिँ मेरो विचारपट्टि चाहिँ सामाजिक चाहिँ परिवर्तन निम्ति चाहिँ चोया माटाइपट्टि साहित्यकार र जो आन चाहिँ घुम्ने पला चाहिँ चोडिल सबला निप्ला सबला चोडियो खन जी छिटो चाहिँ मलाई सक्सियो जनतै झनै जी चाहिँ ठै बिहा गल्ती जुठा छौ पला चुलुठा स्वीकार याटन चाहिँ उली सास डेमा मलाई जी चाहिँ वेकअप निमेन गो चाहिँ जिरो चाहिँ आलोचना हेर जीलाई एकदमै चाहिँ वेकअप चाहिँ सुभाष चाहिँ वो ग्रहण नाके जी लिपले भई कविता चाहिँ जी हान चाहिँ ठट चाहिँ ठौ ठास हेर्यो चाहिँ बिजायना त्यो याना मखला तर वो खयान मौरे जीवन का गुलसँग चाहिँ आस उही जिमी आशावादी जिमा रही जिमी सङ्घर्ष जिमाल रही तर गुलसँग जिउ मने निराश नभएफु अझ निराश खड चाहिँ फट्ले पिट मबियो त टस्कै जिउले मफिया चाहिँ पिट बिउ जिउ मखला वो चाहिँ पला चोड्यो ख अझ चाहिँ रोक्या पाइकमा त्यो चाहिँ जिगे विचार दु सङ्घर्ष वो सम्झौता खेन झिसा चाहिँ छुटका ढायो हेरेका चाहिँ सम्झौता विहीन चाहिँ सङ्घर्ष मारेको सम्झौता याम यो सम्झौता बिन सङ्घर्ष मारेका ढाइ मलाई त जिन्दगी चाहिँ ठेक सुया हाम्रो गुल्छाउँछ सम्झौतालाई ठाठा जो यो कोठा जो छे उना चाहिँ मेरो छु कलाना चाहिँ म्याके खुन्दै ठटा चाहिँ मुसुकी या चाहिँ का निमेसी चाहिँ सम्झौता यामा अवस्था भएफु सामान्य ख मलाई छे परिवार चाहिँ सम्झौता यामा खवेफु पिनि सोसाइटी याफु मलाई छौ कार्यक्रम या विषयले चाहिँ या मैले जो राजनीतिक असिले न सम्झौता हेर्ने तरौँ चाहिँ सङ्घर्ष यापी जाने बलि मतदान बिहा पि मखला स्यामासे स्याउ सीमा सी टाइप छ न सम्झौता याडो माओवादी चाहिँ बारबुटे सम्झौता या ढेने वो या छ्याउ आखिर बिना चाहिँ सङ्घर्ष या ढगा वो पि खनी मखला तर सम्झौता याट नि बारबुटे सम्झौता याट नि ओके जिन्दगी सम्झौता खल कि सङ्घर्ष खर्यो न चाहिँ खण्डो ठसो खे चाहिँ आएर जी चाहिँ ढाउ छोरा चाहिँ जी चाहिँ चुएबले कमसे कम समाजबाट मनियो ख चाहिँ चुएमको मनियो ख भिङ्गु फुसा भिङ्गु ख बिउ ख मखला फुसा सङ्घर्ष हेर्का ढाउ ख तर परिस्थिति अझ मजुल धासा कमसे कम चाहिँ समाज त चाहिँ मभि जिउ ख चाहिँ चुएमको जिउ चाहिँ जिउ चाहिँ ठाउँ चाहिँ वो दृढता आन जिउ मने चाहिँ दुःख हजुर सपाछि जना खलाबला यागु इ मन यको हे दनी तर इ मजुइटंको कुजिया खयको हे दनिसा छिगु नुगा दुनिया ख छु भतिजा कुलेगु कुता जगा यानगु ख अले जिगु कुता या त जिगु टेलिभिजन बाखे सोयाचना दिपे सकल सोकमी भाजुमे जुपिन्ता चाहिँ तकले लिपा छुदियाई आ जिसम्म चाहिँ नेवा खेइ मनोजुल मखला जी नेवा खेइ चाहिँ साहित्यकार न खट समीक्षक न खट कार्यकर्ता न खट मखला विभिन्न ठासे विभिन्न किसिममा चाहिँ ज्याइन हजुर अब यो मतलब चाहिँ ठो देश चाहिँ बहु चाहिँ राष्ट्रिय देश का मखला
बहुराष्ट्रिय भाषालाई गुजसँग राष्ट्र चाहिँ न्यू सोंगु देशदेखि धेरै अझ खलाई वो मको बहुराष्ट्रिय दियो छि नेवाना छौ राष्ट्रिय चाहिँ ख मखला उता बहुराष्ट्रिय दियो मोडेर पचे म सब बहुभाषिक ढा बहु चाहिँ जातीय ढा मखला बहु संस्कृति ढा तर जिउ भने छ वो चिज स्वीकार्यमा बहुराष्ट्रिय ख जी चाहे जाना चाहिँ ठो चाहिँ छौ जारी जको देश जी मख नेवाय जको चाहिँ देश जी जी मख जी चाहे जाना अथवा तो मेरसँग चाहे जाना चाहिँ नेवा मरो चाहिँ ठो देश जी जी मख नि जुनी ठो बहुराष्ट्रिय चाहिँ ठो बहुजातीय बहुभाषिक चाहिँ बहु सांस्कृतिक चाहिँ देश ख उटा चाहिँ मननियामा उटा चाहिँ कोटेलियो गुनानो जुल्ला चाहिँ विरोधजीमा उटा चाहिँ लिङ्का टेउ किसिमको चाहिँ छिसा चाहिँ साहित्यिक आर्टिस्टसँग साहित्यिक खेल भाषिक कार्यकारिता भाषिक खेल र मेमे पिसँग मेमे खेल चाहिँ योगदान बिमारी चाहिँ जो सक्ले चाहिँ सक्षित चाहिँ इनाप चाहिँ छौ चिनाका पाखे ब्यामाली हजुर थोसरे इल्लो लन्डु तर न्याठसा वसा वे नवगु बाङमटी ढोडी न्याठसा वसा वे नवगु विष्णुमटी ढोडी थोसरे इल्लो लन्डु तर न्याठसा वसा वे नवगु बाङमटी ढोडी वे नवगु विष्णुमटी ढोडी सुबादु इ बिया दिल चाहे दिल केनी तिएको सुबादु छिटाना सुबा दक्षबे लिपाजी चाहिँ वाचनहरू कविता ठाउँ या परिस्थिति या चाहिँ जी संकेत याना जुल कि ठाउँ बाङमुटी नौया चौँदु ठाउँ विष्णुमती नौया चौँदु उइटा चिसा हाना चाहिँ एकदम स्वच्छ पिङ्के फेमा सक्षित चाहिँ जिउ चाहिँ कामना हजुर यो कुसुबादी रचना हजुर सक्ने भाषा मेजुपी ठाउँ चिसा चपाछे नेपाल भाषा एकाडेमिया सदस्य सचिव डाक्टर पुष्पराज राजकर्णिकार ज्यादा बनाएको ख वेक नाप समसामयिक विषय नाप छु भतिजा साहित्य विषय नाप छु भतिजा वेकया नुगया ख कुलेको कुतयानुको ख थयागु ज्याजो छित कथेताल चुनाव सल्लाह सुझाव दशा पक्कै सपुतया दिदका फलसकासे मेगुवाले हान मेमछमा पाँचजना जिचा पाचे वेगु हिजी मेगु बातकै नीति जिताना बायोनिको उजा ब्यादिसा थया त बा शुभ